Kini kedai Doorstation Meghalaya bagi pedang subhai pi baro syakatup kubor mentaka janmiat syuan pai syik kubor ki bebernya ini pechwai kimat berkongsan. Beli Menteri Rangba kejelau Konrad ki sangma ya ka Achievers of the Month program ban itu ya ki nong sengkam lejong ha kejela. Lajan dep penkre ke GHEDC ya ke Clan Bill on sepelong ya ke jingi peliu jengmut bat kinong don bentah haswa ban ra ya tai ha ke yeng. Keno ke VPP ya ke jing bombyang ha ka jing tep ya ke kam grade 4 ha West Janty Hills dawa ban pak tokit ha ke CBI. Bat pensange ke KSU ya ke Umling Food Court Project halo ke jing penslam ban bu ya ke Facilitation Center ke MRSSE. Mentanginya pai shwa shiki kubor na kejela. Menteri Rangba kejela Konrad ki sangma hene ke sengi ula play ya ke Achievers of the Month program ka ba long ka jam ka ban ajing itu ya ki reu pau khmat bat ban kentiu ya ki nong sengkam lejong na keleng ki benta jong kejela. Menteri Rangba kejela ula penbena baya ubenai naitung on rakhi kum ubenai jong ki nong sengkam lejong daga ba pelong ya ki program itu kana ba ya ki outreach program kanang ban ai mensiam ya ki nong sengkam. Kini ke program kan kentup penkub burom ya kumbasan pengut kinong sengkam lejong na keleng ki benta jong kejela ki benyesam ya ki jingye shem jongki bat ya ki lat ki lenti ban penya rekam jongki. Chief Executive Member Jongka Janty Hills Autonomous District Council neke GHEDC ubak tambor syuat ulaong ba ke Executive Committee ke lapoi ha ke benta ke bakat du aga jing penkre ya ke Clan Bill bat lakmi lenti ba anla ban pendep ya ka hapo ki kendiat benai ki banwan ubak syuat ulaong ba on sepelong ya ka jing ya peliu jengmut bat kinong don benta ki bakentup ya ki dorbar ki wahe kurri jaintia haswa ban ra ya ta ya ke Bill ha ke yeng ula benrap ba lakhot ya ki start an ban yarap ha ke jing tau ki kendon aga bedai bat kajing yo pateng bat kajing kenkur kenang ban pentiknai ke rukom tau an ke bapura bat ke ban on pediang dabaro. Setiap haji pak organi nak keleng kat setiap komiti dedap lauti na dedap suan na amto ke kam go sup upendep klem da pencong pentiak ba ya gariti urus to ke kam go sup tekan orang ten yang ke isi ada positif di ke komiti komiti bidang gerul advisory komiti jadi bentai ya kini komiti wolek do ya kini kan Clan bis ando yatin wa yui kami isi wa pani na kapor sa kapor ya report na kini ke komiti hello katen puye ki pendek benim puye ki submit ya iteki jingkwa yang ini tekan orang teh haji to organik ini kalian ga yang ini kami isi teman da penbaji wa outsource na jadi kam jadi legal expert yang ini lebih UN ke jeng sampan wa China lani wa brap ya kini an kiru haji to bagi kur wa jaj haji to kata gerkom her penting gerkom ijaj na tabai into ule ini ni bentau ija coba. Ka Voice of the People Party kala keno bakala don ka jing bombyang agar kom tep ya ka kam grade 4 ka bala pelong da ka District Selection Committee ha West Janty Hills bat kala dawa ba day ban pensangi shwai ka jing tep kam. Ka party kala dawa ban pak tokit ha ka CBI halo ki kenrom kenram ka kom penya tep kam bat ya wer kenang ban wanra ya karukom tungkam ke besyai bat ke bakat kum ke jingla daga bakentui ke sorka ban pensangi shwa ya ke jing tap kam kat ba 4 la ban pendep ya ke jing tokit ke balait loy kalau ke aka ke ba pindu jing kemen kita ki para samla ki play koni ki exams ki jongki
Nama ke results ka mi. Kapan i berkidon ki katu kat ni ki candidates ki bele yang tak exams ki bam ide hok ban yo. Kelapau ki kata ki jongki bakin appear yang kata ke personal interview. Tina kalian jok party ni so tu syai bakadon kaskam ke besar kai. Hakabede bakani ke jing tongkam tung jam hangte ha West Jandy Hills ting baka DSC. Nama kata nak kalian jok party ni dawa nak sorkar ting baka personal department bakan pinsange mardo ya kani ke jing tongkam ba kumjo ruhi bakan initiate ya ke inquiry kataru ling baka CBI kenang bagin lap menu badon kiti ha kata ka benta ba kumjo ru ban pensitom ya kita ke badon kiti ban warra ya kani ka tungkam tungjam ka bambek ke bamberenti ka Khasi Students Union ka lapen sange ya ka jingshna ya ka food court ha umling Ribhoi district naga bakeno bakane ke jaka kedai ke beladap benta kam hashwa naga benta ke facilitation center ke ban khmi ya ke jingrung jingmi ki pat ba she Meghalaya apo jong ke Meghalaya Resident Safety and Security Act kinong elam ke KSU kilo ong ba kimpersha ke food court hendai ki dawa pat bagasoka ke ban pendap shwa ya ke jingkular jongka ban bu ya ke facilitation center kani ka anya mersasi na ka judicial scrutiny bat na ka scrutiny jong ki an ka sarkar India bat ban pentiknaru ban priang ya ki facilitation centers akalang ki jaka kapo ka jala henrai kumba pi hi menta ka basusi kalong ba ya kani ka bangila angdot ya kani ka jaka ka bakila pli ban pelong kong ka facilitation center lapen kalapan ban sa ka food court ti ka pensusi bat ka penthang yang i kum kasang bat yaki padba hi baro ki bang not bakin ki khardap kin yang banpet perman ke jengrong jengni ki ber menabar sa jalan ka jongi shwa bakin pan bakita ki jingtai ba pher kin dan ki dairo ban penting na shwa baka facilitation center kadi ban yang hang ni la da kata ka center kam yang nakaleng jong kasang la rai ban pensang eno ik jingtai ki badan hakani ki jaka Principal Secretary Jong Ketenat Labour, Employment and Skill Development Uba Frederick R. Karkangor henne kesengi ulaya wer ban penklan ya kejing trelang pedang karkhana baki jaka pulie kenang ban penkeladur ya kedukom ai jing hikai ban pentibet hakikam hakajela hapo jongka PM situ aba ai jing kran hak industry outreach program uba Karkangor ula penbena ya kejing temu ban kentiu ya ki Industrial Training Institute lembaga jingyo jing itu bat ki graduation program na ke benta ki kena pulie bat kinong hikai. The strongest economies are not built on roads or on buildings or on technology, but on skilled people. Look at the bioengineering skills of our forefathers when they crafted the living root bridges. Those skills are passed down from generation to generation, and only now the world has stood up and took notice of these bioengineering skills of our people developed indigenously. So these are the kind of creative pathways that we need to tap into. These are the kind of opportunities that are there for us. So today in this program, in this industry outreach program, we are not just launching a project, but we are beginning a partnership. We are inviting institutions not only to participate in PM Setu, but to contribute towards shaping the future of technical and vocational education, or TVET. Ya ka workshop bashisngi halo ka jing pendunai ka air jebo na ki karkhana dau bilat ka than shatai la mingi lengba ka limestone calcine clay cement la ne ke LC3 technology la pelong hashlong mentagasngi ya ka ne ka program ka bala pelong da ka tara bat connector ringkat ka jing kershan na ka EVPN ka lumlang ya ki he sorka bat ya ki nong mi khmat bat nong wat banya jong ki karkhana Director General jong connector Dr. Arun Sarma ulapan pau ya kejing kongsan jong kisiet na kabenta ban penduna ya ke air jebo. So if you consider that the amount of bamboo that we have, in fact, I was talking to, I think whether so people have come here today, no, like that. So I was discussing with few big carbon financing people who are basically working in this particular sector.
so that what are the actual credit that we can earn out of this. So two big bamboo resources that we have in Karbi Anglong district of Assam that we have identified, and we try to look at that what is actually the carbon credit that we can earn from that after licensing. So it's a huge amount. And at the same time, when it gets matured, if you use the technology that we have in our country itself, we can produce bamboo charcoal. What I'm talking about, bamboo charcoal is very important as a source, as a fuel, because bamboo charcoal itself having calorific value more than 7,000 kilocalorie per kg. Ketenat Health and Family Welfare Southwest Khasi Hills lemba jong ke Block Program Management Unit mau kerwat blok ringkat ke jingat trelang bat ka mau tau pada PHC. Hene ke sengi ke sedang ya ke jingdej ai dawai polio ke balai sengi ha ke senong mau thong ke badan 40 kilometer na mau kerwat. Abakren ha ke sengi sedang u Block Development Officer ke mau kerwat iba ai laurenyang. Ila ong bakane ke campaign ketemu ban pentikna babaro ki kelung ki bahapo sansnam kerta kin yo pedang ya ke dawai polio kamtam ha ke senong mau thong bat ha ke senong bamajan ha ke ba ke jingla ban ai tika kelong ke beduna. Kembali bersama Dr. Meghalaya kini di tentang pelakon beliau memberikan Indonesia kan kami dikirim di bank reaksinya kata guru kuli organization sebagai kata katanya ada orang ada reaksinya kini injection dan kembali kerana dari ini apa ini kerana ini injection kini bawa kini di beliau ini injection bak tujuh di dawai di penjara bagi ini kena bawa kilo ini kembali katanya terkenal ini kini Jepang kita hadir di Batak mereka juga kisah. Mentang in Yapash ki kubor na katan cha tei lam mingi. Haka jingchlei badangshan Assam palat sapusan hajar sanspa ngut ki breu ki la shakta na ki santali ki district. Haka ba ka dehmaji ka ba kham shakta jur. Haka ne ka jingjia uwei ubreu ulaja rangai na ka daw ka jing sharong haka ha junai subdivision. Palat aspa san potuli ki shnong ki la shakta haka ne ka jingchlei bat palat hajar hektar ki jakaryang ki la syak penjulor. Menteri ke Kampo Yeng Amit Shah ula pentikna Menteri rang badu ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma ban pha ke jingrap na kaliang jong keso ka pedeng kenang ban yok ban pelat yem bat ban penbaha ya ki jaka bala julor. Kaladon ka jing tua khandau hajan ka shnong sengtam hasikim na kadaw ka jing jur palat jong islam kabala lawan ra ya ka jing sakut ki nong lek nongwan bat ki nong jingo kai perthei ha ki benta ka surok khat khandai bat arpo mail ka jing ne lenter uslap ka lawan ra ya ka jing shlei ha ki benta ka 2 hours bat layo jing tip ru ba kaladon ka jing tua khandau ha ki benta jong ka Darjeeling ka Limpong bat Sikkim ki bo penyat kidang pej perman ni kejing long jeman bat kajing penbahai ki benta pela julor kadang ya cekman. Menteri rang ba kejela ubarim ka Tripura Biplap Kumar Deb ulakhot ban pentrikam ya ka uniform civil code habaro kawai kari kamtam ha kejela West Bengal. Ulaong ba ka UCC kedai ka badon kam na ka benta kajing baha jong kinong shnong pada ula banjur ru ya ka jing don kam jong ki kendon bakhlan udep ula kren ru shapang ka jing long jingman jong asain perthei ha West Bengal bar ula kan tho ru halor ka kai phot shapang ka menteri rang ba du berim kari Bangladesh ka Sheikh Hasina ba ka dei ka kampo yeng jong kari Bangladesh. ये तो होना ही था और यूसीसी पूरे देश भर में होना चाहिए और मैं शुभेंदु अधिकारी को और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं
जो आपने इतने कम समय में यूसीसी लाया और बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कम्युनिस्ट का शासन और विशेष करके तृणमूल की ममता बनर्जी और इनके भतीजा के शासनकाल में जिस तरीके से इस बंगाल का सत्यानाश किया है, तो इसलिए यहाँ के सिटीजन के लिए जो यहाँ जन्मे हैं, जिसको यह भविष्य बनाना है, इनके लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी हो जाए उतना बंगाल का कल्याण है। Mentang inya pai shiki kubor nakari. Ya katanat MSME ke India lapan klain lingba ka jingpli yakilat batamai ha ka perthei. Ka jingete akikam khayi pateng bat ka jing ai jingrap pisa ka bubyang. Da ka jingno senyang ka bahe sya ka GDP kikam shalan shabari bat ka jingla ban penmi yakimar ka sorkar kala nangla ban kentieu yakiyau ban penbait ya ka jing slam ban yo ya ka jing siu bat ru ban kentieu ya ka jing don ka pisa lingba ki kor ki bor kanang ban yarap yakikam khayi pateng ki berit ban ya tenju hakiyau ke perthei. Uskatri ke MSME u Bharat kira ulong ba ke jing yate hakikam khayi pateng kan ple bun kilat yaki karkhana berit bat kan penklain ru yakiyau halaka jong kari. Contributes more than 30% to the GDP and 48% to exports. It has a share of 35% in the manufacturing output, and it is the second largest employer after agriculture. The global opportunities are changing. That's what I said, that particularly because of the new free trade agreements government has entered into, and no doubt the trading patterns have changed. But this has also opened up enormous opportunities for our enterprises. No doubt India is itself a huge demand, so there's enough domestic demand available in the country, but these opportunities are opening up opportunities for exports also, and our enterprises are living up to these expectations. General Rupendra Dwivedi mentagasngi ula shong tait no nagakam kum Chief of Army Staff dakaboong baga jing klan jong kishipai kari India ka shong haka jing trai shit rehem jong ki para shipai. Ki he shipai ki shipai bala shong thai bat ki pa jong kari ulaong ba ulong u badon bok mantrei kum ushipai palat south post nem aga jing em jong u ula IT yakane kam sha u he shipai bathamai u general Dheeraj set kat ba u general Dwivedi ula penpawe ka jing shanya bat kentu ya ki shipai ba ken yayale mantrei bhai ka kam jong ki hapo ka jing penya jong une unong elam bathamai. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं। Mentang inya pai shiki kubor naka perthei. Unong ratins em kari US se India u Sergio Gore u lapan pawi ke jing kermen ba u President kari Amerika u Donald Trump un sawan jengo ya kari India shen daga ba ong ba ka Washington ka kwa ban kanie kan urlong kamkloi ula ong ru ba u Secretary of State ka ri US u Marco Rubio ula khot sngo bha yu mentri rang ba du kari u Narendra Modi shika United States bat ong bala khmi lenti ba u Modi un se shimbenta ha ka G20 summit ka ban long ha banai no opera Ugor lo ongru baga kendhuan ka bakentop ya South Lee kiri kum gida khot katmu ban penklan ya ka jing trailang khamtam na ka benta ka jing shngan ki jaka shnajhat na ka leng ki benta jong ka Indo Pacific da ka bayo ban pelong barbo de kum kini ki kom traikam. Look, the conversation was about everything. Obviously, the president is a dear friend of mine. I've been with the president for 10 years. So I would say a good part of it was just two friends catching up.
I think he's doing an incredible job here. But also, I did update him on my travels across India. He loved seeing what I have seen, and as I have traveled across the country, I've seen just incredible things, and sharing that with the president, also sharing with him the business relationship, which is growing. And on both sides, every single week, you see businesses coming here and you see businesses going there, and that's a win-win situation. That's something we aim to work at every single week in the embassy. Ka Eurobank kelas dang ka rukom siu pisa leng ba ka UPI ka ban pelak ban pak pisa negris ce India ringkat ka jing trelang jong ka NPCI International Payments Limited. Menteri Ketnat Commerce and Industry Piyush Goyal ulo ong ba ka ni ka jing sedang kan longkum umau jam ha ka jing le ban penyar ya ka rukom siu pisa ke India dagi kor ki bor teknologi ha ka perthai ka ban pelong ka rukom pak pisa ka bestet ka besngan bat ka batan. Haka jinglek jong u shari Greece u goyal ulai kenduk ru yau CEO ka Eurobank u Fokyon Karavias bat yakran halor ka jing penklan ya ka jing trelang na ka benta ka yok ka kot bat ban kentiu ka jing trelang ha ka jing bai tingka ka jing penmi mar bat hakikam tei jing tei mentang inya pai shiki khubor ye lekai La pelong ya ke district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament ba arjar apun rio menta ke Sri Hamadan Dom Maulum Hamairang. Ya ke ni ke jingi lekai la pelong de ke office jong u district sports officer ke West Khasi Hills but ha ke ni ke Lempung ke don ke jingi lekai under 15 but under 17 ya ke Shenrang but under 17 ya ke Kentai ke benyeshim benta na ke school repair jong ke district. Akan ke sengi pli perda ya ke ni ke jingi lekai ke St. Joseph Higher Secondary School Nong Kasen ke la peliem ya ka Maukar Presbyterian Secondary School Dasan la Sau Gol ha ka jingi shoot penalty hadien ka jingi khat ka balong al ar gol ha ka jingi lekai under 17 jong ke Shenrang ka Langtor Higher Secondary School ke la peliem ya ka Mairang Presbyterian High Secondary School da lai gol banjam shikela bashakmat. Ka Morocco ke la peliem no ya ke Netherlands da lai gol la ar ha ka jing shoot penalty ne ke sengi ban poi shi ka tup ki khat rio ha ka FIFA World Cup hadien ka jing khat ha ka round ka balai puar da ka bayo marshi gol hadien balakut ka jing ai portam persha ke Netherlands. Kani ka jing job ka la pentikna ba ka Morocco kan sahab banyakon persha ya ke Canada. U Cody Gapko u la penyo gol ya ke Netherlands ha shwa ba ka Morocco kan kamai gol biang da ka jing shoot penalty. Kajingla jong u Ismail Saibari ban tap goal ha ka jing shoot penalty kala pelong ye ke Morocco ban poi sa sha ka round ka bobot layo iru ya ka jing shot kemen jong kinong kershan ke Morocco hadien baga kenhun ye lekai kala poi sha ka round ka bakhat rio. Mentapat ngi pej ya ke jinglong jiman ke simbeneng ke lengki benta jong ke jela. Atura ke jing kriat ke long apusan degree Celsius bat ke jing shit ke long laipo degree Celsius ke jing sngam ke hau menta ke sengi ke long nyopulai na ke shispa ke jing hap slap ke long katsau point pra millimeters. Aba pai pat shenong ba Shillong ka jing kriat ka long arpau degree Celsius bat ka jing shit ka long arpunyo degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sini ka long prapu ar nak shispa ka jing hap slap ka long san pusan point san millimeters kat bahar jawai pat ka jing kriat ka long arpau degree Celsius bat ka jing shit ka long arpunyo degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sini ka long prapu lai nak shispa ka jing hap slap ka long sao point nyo millimeters.
Kandon kajing hap slap bat kajing tiat upertat hagi babun ki benta hatura shelong bat jawai. Shuaban poi shik bakut jong ketuk kubor ngini pek biang sai sien yakimat bekongsan. Beliau Menteri Rang Ba Kejelau Konrad K. Sangma ia ke Achievers of the Month program ban itu ia kinong sengkam mejong aga jela. Lajan dep penkre ke GHEDC ia ke Klan Bill on sepelong ia ke jengi beliau jemut bat kinong don bentah shua ban ra ia tai kakiyeng. Kenok ke BPP ya ke jeng Bombyang ha ke jeng Tep ya ke Kam Grade 4 ha West Janty Hills dawa ban pak tokit ha ke CBI. Bat pensangit ke KSU ya ke Umling Food Court Project. Halo ke jeng penslam ban bu ya ke Facilitation Center ke MRSSA. Deparlok kat tungi lapoi syek bekut jong tup kubor jeng mentega janmiet ngin sia syambiang pila syai ke sengi ha ke juk kepo keblesi boni kepo jong pibaro bat tiasuk.